Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manong June, siyak ni Amag, Cavite 4-decade duo, liwaliwati OFW, liwaliwati aming nga Ilocano. Hintay pa bak nangin, kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaken sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Tarupada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inangayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Cavite 4-decade duo, liwaliwati OFW, liwaliwati aming nga Ilocano. Ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayan. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuwa nga iti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakamsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Tarupada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inangayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Okay, kaaruba April 23, 2017 mabilang kat Adda kami manan. Kadkadon ta kami apo nga umisaw. Wagka Kaya siyempre, bumalsay tilas o di talong oras, anak nuwanti. ayat. Kita lang po 97.7 Sweet Radio. Nagsamit. And of course, yours truly, Manong June Seriales kan. Kanakan niyo nga John Mark Pastor. Kung ko na Agis isukat na pumuda ka. Ayan. Once again, anyaman na po tayo pabrahin nyo dito pagbalayo. Madamang gininaw mong mangal daw. Akong uwat, katagiti anak na nabangat. Wan, may kayo mga anak. May kayo may mga iburais ko dito. And of course, katagiti so amin ang apo, dito palengke, daldalan, nagmanmaneho. Ay, wan nagiging manong driver. Agi tama dito taltalon, manariman nga, ano ito, obrat taltalon tatang oras. Ako tayo na po sa pinag-aapit ay. Ay, kaya siguro, agtututut. Amo niya, tututut. Sagsagibo? Sagsagibo, and everything. Siguro. I want the nuwang ito, paspastor tinuang. Fish pan. Fish pan. As well as kada kita dito sa amin na pasdek, iti gobyerno, ta siyempre, tatagat panagliliga, ta kita basketball court, nga matamang tumartaray. Madamada nga Nagitang ano niya nga kwartera na. Ano niya, afternoon apo, katanda kami manin apo, kata kayo, kata special announcement, ada apo iti programa manin iti 4-decade duo sa Jay San Sebastian, ada ti maangay apo nga medical and dental mission manan, kita man lang ti kinasaya at iti kakaaruba. And this is sponsored by our friend from Hilo, Hawaii, dagiti adudaon ay damdamaming ibag apo, so agkaroon in short. So in short, Abu, iti programa mi nga adda kami para kaniyam kat adda iti may kaduwang daras na. Adda tis parto na. Di na pasamak jay San Jose Villa Carmen. Kat ditanto Apo San Sebastian Community Center, San Sebastian Ramon Isabela, iti pakaangayan na into no May 4, 2017. 8 to 12 a.m. So kadagiti dati sa gubanit na tingipan, dagiti kaya na makabasa tinalawag, apan lang po dito Community Center into no, ulit
Ito no Huwebes. Yes. Next week. Yeah. Yes, next week. Kita mo. Ito no Huwebes next week. Ang arod for your official for your request and dedication for official. Kita ako po kan rekesyo. I-text kayo lang dito yung 0977-369-1552. Yes, ang arod. Kablawan mi nga arod. Iti yaman na remind niya na ko online sa Jibalasyo Tao. We have Abirat Lakay Tomasito or Joel Tomas. Nanti nga Kathy Kawal Salvador. And Gladys Canif. And Elaine Rosendo. At syempre, kini Kuya Joseph Agtarap. Balasyo munisipyo mo data. Right. Balasyo munisipyo. Abi kasi nakapso data boses mo data na nga komportable kasi ti boses mo data. Kanam lang siguro ang kaunay na absug tatay. Man. Ayan, and our Kapsat Kathy wants to say hello FTDN Karubas around the world. Kastamad kini Joseph kuna na nadagsak yan yung banggal daw tayo amin. Kuna naman. Ngaro, di pa aming ngaro kada kayo niti unang sunata. Bumalsi tayo amin ka Aruba. Pwedamagan pa yun, bumalsi tayo ta. Ano daw tayo? Paano tayo timesa? Di kantua malipatan, pusok ti kinayawam, uraino kaanuman, sa dinuman na dumanunam. Adun na pabalasang, tinak na sarakan, gem awan pa'y tinakita, akas kan ka ti kinapintas. Puti pa nagbalse na ba yung Joseph ka na nakititan tumabay pero may nga suodal na timangga Semua na kaay-ayo Adae ganday takalit mo Aglalo nu'y paludit mo Tama-tama kasbitwen ko Tilaing idaw-dawat ko Paring nuwag sarak tanto Uray laing nudakulap mo Tinak maalamano Sir matak, rugyak na tendegara pa Akas tayo da katuidenak Di ka kumana palubusan Siyak met tatay panawam Urayak tumanan na subliyam Dirag sa kuwa na tunday Yate jayong parang Ajay. Semua na kaay-ayo Aday ganday takalid mo Aglalo nu'y paludit mo Tama-tama kasbitwen ko Tilaing idaw-dawat ko Paring nuwag sarak tanto Uray laing nudakulap mo Tinak maalamano Rugyak na tendegara pa Akas tayo da katuidenak Di ka kumana palubusan Siyak met na tatay panawam Urayag tumanan na subliyam Tirak sa kuwa na tunday
si Manang Lisa Cabal. Hello, FTD ko na apo. Maragsakan na kamahangit nga naka-online ka sa Jaya Hilo, Hawaii. And of course, Manong Daniel. Good afternoon, Kinga. Tunggal na parang may maisak, ada ka na sirsin makak. Rugyak metendya garapaap, akas tayo da ka tuidenak. Di ka kumana palubusan, siyak mat natatay panawam. Uray tuwanan asubliam, dirak sa kuwan at tunday. Good afternoon, Nanay Darlington. You're a bit late, Manang. Malipatan, puso di kinayawam, uray no kanuman, sa dinuman na dumanunang, at na pagbalasang, tinak na sarakan, gem awan pa'y tinakitak, akas kang katikin na pinta.